Abasiramu kuraba rwo kurwanisa ubutabanko bw'omaka hamwe no kutaho mu dini y'obusiramu bwambere bwo district kadhabire nabwo nabo bakuru b'emizigiti ariko bahereze byo kuriya byo kusiburira abasiramu tinkare birabwenki nito nitulwana abo kandi tugira ngo omuntu yasinda obundi waye zimwe niziba zitariho ito saha 24/7 nituba tuli abantu abakulire abakwetegereza abakucenga cyo abasiramu nimbatererera abacyara bitu tubakunde abana bitu tubakunde turwanisa obutabanguko bw'omaka tukutandikira omudini yitu ey'obusiramu obuhwezo obuhirwe Brigadier Charles Kisembo nekigenderwa cyo kwera abasiramu bari mu kisibo okwenda ngo bakatunge cyo kusiburikiraho tubazize kwakira kilo 200 z'umuceri hamwe na sukari kandi bitwabasa kweta ba imame rizoba ba imamu bakwinga emizigiteri kwingana ka 2 yabasa kwija ekakira ibyo bintu kandi tukabasa kubahereza kandi supportage ibasa kuruga wa Brigadier General Charles Kisembo so rashimirwa munonga abo kutereza futari alhamdulillah rabbil alamin kandi tumushabira munywani witu Brigadier Charles mukama ruhanga amwebembere kandi amuhereze icyara cyo gukunda umurye jinsi emiziki taberne nani basize kutunga obuhwezo kandi ba imamu basimero kubakwatiraho obwe bagumize ngo nenkwatanisa nungi ekikukumanyisa ekyo kubanza nenkwatanisa je ina ningamba abo bakwera ije nkafutari twene shaha kwera hikesha hemwe twene nsi yone ntubantu siburuko murundi gumwe hatecho twarya hamwe nikibanyi twereka ngo twena twaba ekintu kimwe kandi mbagamento kusiba n'ikintu kikuru munonga ahabwo mwezi gw'emisha omwezi ogwo kuyambagana kandi umwezi gwo kuri nyuma ya mukama ruhanga buri mwebembezi wo muzigita basize kutwara kiri 5 zo muceri kandi aba bashabirwa kuzahabo bona abatari kwebasa kwenda ngo nabo batunje cyo kusiburikiraho Gashakwa Anthony Twine.